Tokom radne posjete ministar Šegrt razgovarao je sa pacijentima u cilju ispunjenja njihovih očekivanja, a glavna zamjerka pacijenata bila je dugo čekanje na medicinski pregled. Ovo što sam vidio danas u Cetinju, a što znam da je i u drugim opštinama po Crnoj Gori, posebno kad se govori o bolnicama, je korektna organizacija, ali obim posla nije zavidan. U odnosu na juče što se vidjelo u kliničkom centru, to je ogromni broj pacijenata koji čeka za bilo koju vrstu ambulantnih usluga. Danas smo počeli priču sa Cetinje na 15 ili 20 minuta od Podgorice, a u Cetinju kad se govori o kardiologiji, imamo na svu sreću 2 ljekara su specijalista kardiologije, a ono što sam vidio u kliničkom centru juče, pacijenti čekaju po 6 mjeseci na kontrolne preglede ili tako dalje. Ako ćemo ozbiljno i kvalitetno da radimo, onda sve kapacitete trebamo da stavimo u službu pacijenata. Prema njegovim riječima treba iskoristiti stručni i tehnološki potencijal kako pacijenti ne bi čekali. Namjera je da se kroz dobar nivo edukacije postigne nivo medicinske usluge, da je pacijentu sve jedno gdje će doći, u bilo koju bolnicu, ali da je kvalitet u izvršavanju ili pružanju medicinske usluge isti. Prema tome ja sam ubijeđen i iz iskustva znam da je nivo i kvalitet kardiološke usluge na Cetinju zavidan i da možda u manjem obimu, pa je manje iskustvo, ali svakako sa zavidnim kvalitetom mogu pružiti usluge. Mi ćemo se potruditi da se te gužve iz kliničkog centra na kvalitetan način prevaziđu. I drugo, ono što je svakako u dnevnoj komunikaciji sa menadžmentom jeste više komunikacije i više i na drugačiji način pristup pacijentima. Kao što ste vidjeli danas, nije velika gužva. Pomalo ne služi na čast bijelim mantilima ukoliko na šalterski način komuniciraju sa pacijentom. Niko se ovdje ne ubija od posla i svaki ima i obaveza mu je, ne samo da ima vremena, nego mu je i obaveza da na kulturan i kvalitetan način primi pacijenta i sa njim porazgovara. To se odnosi na sve medicinske radnike. Mislim prvenshodno na sestre i na ljekare. Mora i ljekar i sestra imati i vremena, i to im je obaveza, da pričaju sa pacijentom. Nije pacijent objekat pružanja usluge, nego smo mi na usluzi pacijentu i moramo jedan od osnovnih ili prvih načina postavljanja dijagnoze jeste razgovor sa pacijentom. To je ono što iz priča sa pacijentom juče i danas vidim da najmanje ili najviše manjka ili na što se najviše žale, jer pacijent nikad ne komentariše kvalitet znanja ljekara ili sestre, nego se žali na ono kako ga prima. Mi taj utisak moramo, i to nam je obaveza, moramo mijenjati.